Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke uyaphila-ke. Mina-ke nje ngizocela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mawuthi-ke usamusha-ke kulona-ke ikhasi-ke leli-ke noma kuwukuthi-ke uyaqala ungena kulo-ke wenze nje okulungile-ke laphana-ke ungixhase, ungaphumi ungacindezelanga-ke ibhathini usubscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke khona uzokwazi ukuthi-ke uqhubeke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke esisebhenza ulungisa nazo ngikufakela zona-ke kulona-ke ikhasi-ke leli kusukela-ke manje-ke kuze ungaphuthi lezo ndawo njengamanje ukuthi ungabe ucindezela-ke ibhathini subscribe njengamanje. Udaba lwese lona-ke namhlanje-ke laphana-ke bakhala bayithulisa-ke abe-MK-ke bebeyilaphana-ke empofana kuma-by-elections la kuwine khona i-ANC kwalandela i-IFP. I-MK-ke yase iba unumber 3. Kuthiwa-ke i-MK-ke ibifike nenkomo-ke laphana-ke ihamba ngenyawo eziwu-4 izofike ihlabele khona laphana-ke ngethemba lokuthi-ke vele-ke bazowina, kodwa-ke akubange kusahamba-ke kanjalo kuwine i-ANC number 2 IFP. MK yaba unumber 3 isihlabile-ke leyo nkomo abantu sebeyidlile, kodwa angifuni-ke mina ukuthi uningiziwe ngempela nje ngidlala-ke ividiyo uzule wena. Ngicela phuma sizule-ke le video lonke nama-comment section fusha uvo lakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu bese wenza ukulungile nje ungixhasa ungaphuma cindezelile ibhathini subscribe nje kubiza imali kumahhala nje ukhishwe nesenti-ke elimnyama-ke leli-ke nawe-ke le video-ke le awuyithokozele. Uyabona politiki lalo uvuke ngepolitiki into yamaxoki namaqili angempela leyana amaxokaxoki izalokho angempela kuthiwa lapha emo empofana kule by election ebekhona izolo yase Ward 4 ugodole lo we-MK ufike nenkomo inkomo ethi inkomo inkunzimalanga ye-black man elinonile elingakwazi nje ukuhamba. Abantu basempofana bathi hey wena godole lethela lapha inkomo enhlawulo sidla inyama thina amaqede bawuvotela ANC. Angazi MK kuthiwa unumber 3 kuthiwa unumber 3 MK yashaya ANC yakanda indlovu yakanda ne-MK kabi i-MK kulama by election onke ebekhona ezweni umkhonto okuthiwa ubujundi lokwangempela kumanje ake nimcheck ugodole we nkulunkulu wami ake nimbheke ugodole kumanje thu ugodole ushayeke kabi la thu ugodole hayi ingubo beyidonsa ngamazinyo ipolitiki le godole we hayi